MeghalayaPost.news. Hakaway na kajinja ka ba ompoy perkan kawi ke kali Bolero PM kabadan new number ML05AD sansan UASAW kalangat hakajinja bas ngosi bat syaban sendon hakimau ba bat kakendau kabalatua kansan katba kidang poi ha Mawlieh langkerdam hakathan penursala katkum kajingyo lum jingtip laong bagani kajinja kalajia hakapor saw shiteng janmiet hakabagani ka Bolero PM kadangwan na shillong barhadien balapoi hakati kejaka kalangat hakati ka apot hadu bagati ka kali Bolero PM kala Briew Shapoh na kajingtua kansan kimau bat kakendau layo jingtip ru ka malam bagi don Ngut ki Briew hakati ka kali Bolero PM bad empat ti benia apat kai ka belaja yaki hakani ka jingja bas ngosi nagalyang ki bor pulit ka penursala ru kelahiar mador sakati ka jaka bandai yaram bad ban penlong ya ka jingtip ka babenia bad kumbalong hadu menta empat tip tikna kai ka belaja ki Briew badan hapo kati ka kali bad kati ka kali pat kala julor bad jot sendon phum na ka jingban Mawlieh bad ka kendau MeghalayaPost.news.